O samul phatla ni ania khovel thu thar te kanan ngai thlenga Donald Trump chuan Christian mi pui te tan ading ni na in soya khovel pum ho pa Christian te mangang lo tur le antan ma alak zel don thu mangin a thlamwana US President Donald Trump chuan Nigeria chu country of particular concern ti in abik takaram atin zone zinga Christian te chunga hleilen nakal puya puin Christian te mangang lo turin Trump chuan ati Christian na chuan kan ram chunga beina abik taka beina ma chon mek ni in asoya Trump hian social media post a Muslim le Christian community in kara tharum thona thleng chu tar langin Nigeria rama Christian namtlem jok te ti du dana thlenga hian radical Islam te mo phurtu apu bokani Nigeria rama hian Christian te hian existential threat an ma chon mek ani Christian sangdam tak than nia he mipui suatna thana hian Islam firfiak Islam kalfor polte anin rol ngei ni ti in Trump chuan a soi heta hian Nigeria hi country of particular concern a kan ngai ni ma se chu a zongjong in lo ma se Christian emo chu tiang polte naute ti du da na mun ani ati Nigeria ramathil thleng ang chi a hianin 3100 versus 4476 all white ti in a compare hemi chungchang a hian congressman Riley Moore chu chairman Tom Cole le House Appropriations Committee tenen he thil en fiang hal tur hian ka ngena kan hena ron report le turin ka ngen bokani ti in Trump chuan a soya Nigeria le ramdanga hetiang thil ra phlak tak a thlenga ni chuan US chuan na takin ma ala don ati US chu milim angin ngoi rengin a ding don lovani ati khovel mun ranga kan Christian ti du dan tok te chan him turin ka in peya hei hi ka du dan poni ka chan chuak thei bokani ati June thakhan Nigeria bishop pakhat chu apian na khwa hel ho beina wangin alo thi to mi somni thijinga khan lo tel to hei hi US Congress ma a anrama Christian te ti du dan a chungchang a soi nu ni engemaw zata ni President Trump man International Religious Freedom a ambassador tana arwat Mark Walker chuan Fox News a rildanin tharum thonan na satak thleng mek chandet na turin United States chuan Nigeria chu na takin an rangai ati heti lai hian US sipai te chuan Gaza a eitur phurlut Hamas ten an rokdan video footage atar langa ati chuaka United States Central Command CENTCOM chuan tunkar top khan drone video ti chuaka Gaza Strip chimlama Hamas operative nia ngai ten eitur phur mipuitana eiturun phurlut trak an suam lai atar lang hethil hi US Chairman of the Joint Chief of Staff General Dan Kena IDF Chief of Staff Lieutenant General El Jamiran Israela alomi khwal lai thil thlengani thu chua siamin CENTCOM chuan US kai hroi Civil Military Coordination Center CMCC Israel chimlama Kiryat Gata chuan Hamas operative nearin helten ranpuina trak an suam lai le eituran rubo lai video footage an ti chuak ti soin hei hi humanitarian convoy po atela international partner te khovel sarkar rang kan ranrol puiten Gaza a eitur an thon lu an phur lu te hetiang hian Hamas te hian an lo suam thina ni ti art ti langani hati khani ni sa Gaza mi te hena thleng dur eitur hi Hamas te hian an rubo na sa le US kai hruaina hnuaidin CMCC hi Gaza mi ring logistical le security lamatran puina te chutianga rural khaizo ka kal theina tatana ruam man siam tu le bozui tu hania indo nuwa stabilization phase and goal tura pui turin mala tura tian ni boka e center din tur hian American sipai jani borvel tiran ni towa tuna hian tang rural ram enge mozat sipai te nena nom mekani Israel le Hamas in ka hai puana ni dan en fia konga CMCC chu Gaza chung lama thoka American MQ-9 drone manga video surveillance ti reng tura hria tiran ni bokani The New York Times chuan karma sa khan Israel sipai official panhila US defense official pakhat thu soitar langin US sipai te chuan Gaza Strip chunga en thlak na en thli thlaina surveillance drone anda
an tir kuala hei hi Israel le Hamas ten in ka hai thu pek an bo che MT fin fiana ni flight hi Israel rem ti na anga kalpuya niya operative te hian truck driver hi an beya truck driver te hi eitur phur truck atanga an chuan huwa eitur te hi Hamas te hian an suam ta ania soi ani truck driver din mun hi hriatala ni lo drone footage si US Secretary of State Marco Rubio poina sera exa aposa tlamasa in ka hai puan ni atang khan Gaza civil mi har sajok te tan tan puina pek Hamas chuan an ruk chhun zom zelani ati hei hi Israel khan an lo soi dei towa Gaza a tan puina lut hi atlem zok zok lova mi puiril tram phuruk turin atam to ka ni maro chu hei hi za asomret Hamas ten an rubawa an chek khola an thrala ral thuam leinan tian manglia ti in Israel khan alo pu to Hamas khan an phavia wani kha hei tuna US chuan adik zia harun pholang veta drone footage mangin thalak fia fel fai tak mai Hamas tena Gaza mi pui eitur ron lut truck manga ron thiar lut jut te an rubola ron ti chuak vele ta siamai Hamas hian Gaza mi pui te chu an mamo humanitarian aid an lak sak chhun zom zelani he ruk na hian President Trump ana civil mi poisoi lo te hne na tran pui na poimo tak apek thena adau dala international malak na ati chi ani tin US Secretary of State Marco Rubio chuana soi Hamas hi kan kong dal tu an nia Gaza hian malam hun engzok anei theinan ral thuam anda anga yani an ruk bo hetianga mi pui mamo eitur ron lut an ruk bo hi an ti to pangai ni tin US diplomat ho tu chuana soi Israel chuan Hamas in UN le international aid group te Gaza eiturun phurlut supply te Hamas hian an rut hrin ti mana an lo soi towa UN chuan Gaza inka hai puan ani atang khan Gaza mi hring tran puina ruk bo zuna satakin atla niam ti an tar lang ve bok UN thupuang tu Stephanie Dujarric chuan briefing anaya October ni som ni pariatin kar khan Gaza eitur le mihring mamo an supply zinga za panga cha uruk bawani tian soya me ni som pakwa le October ni ko in kar khan za somret pariat chuang anman ni in an soi thung UN chuan August la khan thlainga mozat kal ta chunga mihring puina UN truck som Gaza alut zinga pakwa vel chu atumna hmun athlen ma in lo suamani tian poma hi UN chin che dana ni Gaza mi puiril tram te chu ral thuam keng pol silai keng ten ai turan lo lak saka an ruk bo sak thin US top general Kane hian Israel athlenga Indrini Khan Kane hi IDF Kiria headquarters sa honor guard nena lo muania hemi nu hian Israel chief of staff Zamir nen meeting na in IDF chuan hemi chungchang hi tar langa heba ka hian US joint chief of staff Kane le Israel sipai ho tu Zamir te hian commander dangtenen regional challenges Gaza Strip din huntele malam hunata na har satna ma chhondan turte han soi hobok Friday khan Kane hian helicopter atangin Gaza Strip atloa hemin hu hian Kiryat Gata CMCC atlo le ni in Israel sipai thu chu chuan atar lang headquarters a hian Kane hian IDF in a CMCC ne na thokho pola an ho tu Major General Yakidov abebok ani Indrini Khan Kane hian Defense Minister Israel Katz koma Katz chuan thu chua siamin IDF le US sipai te inkara strategic le operational lama tho ho na thatak chungchang alo soi hi Middle East thil thleng thar siam tu tho ho na poimo takani kan soi howa har satna omte sinfel dan tur kan soi ho zelani chungjinga chona langsar ber chu Gaza Strip chungchang hi ni miman zongjong chua zelen vek tura kan in pek na te Gaza sipai laka Gaza chu helpol silai manga opna abo thena tura malak na te Hamas te chural thuam ti bo sakdan turte kan soi dun thina ni tin Israel Defense Minister Katz chuan US sipai le Israel sipai thodun na ha soi Rafah tunnel ti chet na thok sipai te chuan ral thuam an mu chuak trewa Indrini Khan IDF chuan Gaza Strip in ka hai puan ani atang khan Rafah area sipai om te chuan tunnel network zau tak tak le noi khopui zau tak tak ti chet tumin man la heta hian rocket ka chuana rocket launcher te pon mu chuak ti an soi Gaza division hnuai thokna hal brigades Israel sipai te hi Rafah da mek an nia hi Gaza IDF in an hnung tolna tur anin thiar chuana tur ramri yellow line khochak lam ani IDF chuan na hal sipai te hian multiple rocket launcher barrel som panga Hamas ta
sipai bungur dang te nen an hmu chhuaka sipai te hian he hmuna lei hnuaia tunnel network engemaw zat la awm te pawh an ti che bawka hei hian firfiak pawl atanga IDF sipai bei theina ang chi te ati tlem thei dawn bawk ani he hmuna an bei pui thlak chung changah hian Hamas operative te hi voi engemaw zat tunnel atangin an ron chhuaka inka highlight point Israel sipai te RPG le sniper hmangte pon an ron bei thina ni kha Israel sipai engemaw zat inka hai chung hian an thile tawni tun hai ka engemaw zat chunga hetiang thil thleng panhina khan sipai pathum an thi a Hamas chuan mo phurna an le lo na chungin Israel chuan Hamas thil ti nge ni in an puwa Israel thunun na hnuaia zona an operative te ne na in biak na chu atop tonin Hamas te chuan an soya Israel thunun na hnuaia an mi le sa omten en kan in biak pawna engkim atop to kan in bepop thei to lovani tin Hamas chu an in soi thiam thung heti lai hian US chuan Gaza a IDF thunun na hnuai Gaza Strip mun chan vea Gaza thar siam atum nya soi hani US President Donald Trump administration chuan Gulf a sum pe theiram te hena Gaza sak that le na tur rotna lian tak pakhat apuang chuaka Israel thunun na hnuaia om Gaza ram chung Gaza Strip khothlang lam chan veya hian chenna mun engemaw zat sak tu mani tin he thil hrachiang tu Arab diplomat panhi te chuan The Times of Israel an hril diplomat te chuan Gaza thar ti thumal hi US official te chuan yellow line khochak lam October ni soma Israel le Hamas inka hai thuthlung omtran tira tanga Israel opchin lam soina ni chuta chuan Gaza thar din US chuan an rot nia soi ani a then Israel sipaiten Gaza mun then khat an inthiar chu asana wang hian Gaza ramza azomnga pathum borvel Israel chuan an thunun ta tina ni mase tramana indona ti to patum dana chuan IDF chu Gaza ramatanga senghoi le inhnuk dok vek turin ati thungani kha amai ro chu Gaza mahun zela hianin International Stabilization Force din tur a hlotling lawani chuan Israel chu Gaza Stripa mala chunjom turin a om chunjom turangai ani bokani US rotna thara chuan Palestinian maktadoi khatvel chu Gaza mi puizinga achan vevel ni in chu kumni chungin yellow line chung lama Israel chen hmuna US in a khopuya saktura hian anin son thei turanga ite ponia Palestinian te chuan Hamas thune na hnuaia om andu lo mai thaya mase Israel in a op hnuaia om turin anin son tu jok mai thei bok anmi le sa singsa rivel thattua Israel chupu mek ni in chung ho hnuaia chuan Gaza mi puite anom du kherangam ti po Arab diplomat chuan zona lian takani thu asoi hemi chungchanga thu chiang White House zo ani maro chu ngen na hi chan alani lawa US official chuan Trump administration in Indozo nuwa Gaza enkol dan tu ruam manna fumfe taksiam malani lo thu chawin an changani chutia ngai tu na zinga pakhata chun Kiryat Gata om US kai roi military coordination center CMCC chu siamania yellow line a hian in humanitarian belt siam tu mania chuta chuan distribution hub som porokvel din anianga hei hi tuna Gaza Humanitarian Foundation kalpui tak lo ti tharle na turani Trump chuan ram rang te chu Hamas ral thuam nuai bona konga malave turle ron in rol ve turin angen nia soyeni Arab diplomat pani te chon chu tiang chu a thlenglo mai thei anti Indonesia Azerbaijan Turkey le Egypt te chu tiang ram ang te chu ISF International Stabilization Force tel tura so manni ve bokama se UN thupek chiang takemo Hamas ne na inrem na chikhat emo chuting chu firfiak pol hian ral thuam anti bo thei dan turani heng ho kuta hian Hamas chuan ral thuam an tung thei mai thei boka maro chu mahun hiala chiang lo khop mai o tuna hi chuanin Donald Trump in ka haya puan first phase kalakal pui mekania Hamas te hian Israel milesa an man ruang an la thon kim thei lova ewang hian first phase a hian engkim a boi chuar le vek thei tho ti ka hretaila mahun local zel tur te ruam man an siamte engtin nge Gaza zel don Israel chuan Hamas noi bo tak turin lu chil le don ema lu khung le don em ti te po o Russia lam tun lai chu an boi thar le veo mai le Ukraine ne na in beina zuala US le Russia in kara thalo le so mai boka Russia hrekin US chuan ma ala chuti lain Russia chuan ngol chuin nuclear ral thuam sin cruise missile thar anen china hi Belarus abda ani don in Russia chuan a soi boka chutianga ni mek lai chuan Donald Trump chuan
kum somthum pathum hnuwa nuclear test nei atum thu apuang ve le ta nia ramdangin an ti ni chuan US phei chuan a dobolin kan te sang ti hin Trump chuan a soi khur mai bok chuti lai chuan Russia chuan Ukraine bial khochak lam Provox area lak tum hian counter offensive chak takin an kalpui le meka hemi hnu hian Ukraine chuan sipai special force thanem tak Provox lama hian an tir chho ve le ta Ukraine chuan khochak lam khopui indona omna mek Provoxa special force ada ani in an ram sipai ho tulu ber chuan a soi Russia na sataka bai puya thlak mek lai hian Kivin helai mun thunun chun zom sel atum zia atilangani Provoxi kumtel fe mai Russia hian lak tumin an bei to ma se an la hlei thei lovani hi khopui rinom le khong tak mai sipai tan po tan mun rem tak mai Ukraine tan ania Russia chuan an la ni chuan man lak zel na tura kong aul sampha so donani Russia hian Donetsk khochak lam bial pumpui thunun tumin kumsang le somni pali lai hola tangkhan bei to in Provoxi lak tumin an bei tran to Donetsk luna kong khar tia vu ani nge Provoxi kan chelani kan la chel mek ani kan la thunun mek ani tin Ukraine sipai ho tu Alexander Sirski chuan in rin ni khan Facebook aron soya kumsang ni le somni pani February thla a Russia le Ukraine do a chuan huwa mi sing ruk chuang he Provoxa hian an chenga Ukraine sipai supply kong lian ber heta hian a omani khopui thunun hu Ukraine ram chunga Russia ram hlok na poimo tak ani dona kumsang ni somni pali tir lama Moscow in avid Moscow in Avdiivka alak nuwa buaina chua len na ber le thisen chuana sat ber na mun chu Provoxi ani mek Russia le Ukraine hian tun haya Provoxa thil thleng chungchanga hian anin pu ton thil thleng tak po hi hriat hlei thei ani lo changa oma in baina ero aturu hle ti a hriat ani Russia Ministry of Defense chuan in rinni khan an sipai te chuan Ukraine Special Force Team khopui lamatir an ni chu an lo hne to an tu dai to ni in an puanga an huwa video an posa Ukraine mi ni an soi panni anin pelai Russia chuan an pos an tar langani Ukraine na chuan mi pa pani hian jacket dum an ha pindan thim taka bang hengin an oma Russia sipai den indona nasa tak an nei kara an huala chutianga chuan man an ni thu an thu soi live video te po post dar ani video hi an ma ni nge ni em Ukraine mi le sa nge an ni em ti ero fin fia thei thei ani lawa Russia military na an soi chungchanga hian Kiev atangin an ngai dan puan cho eng ma lo om lawani Russia President Vladimir Putin chuan karma sa khana sipai te chuan khopui Ukraine defender te chu an hual ni na soi helai Provox veng him tu Ukraine defender te Russia sipai te chuan an hual ni in Vladimir Putin chuan karma sa khan lo soi to ma se Ukraine sipai ho tu Sirski chuan enrini khan Provoxa thilom dan chu Ukraine sipai tan chuan a har sat lai berani thu a soya Russia ina soyangin encirclement le blockade om lo ni na soi thung an phurrit le han har sat na to ber chu Armed Force of Ukraine unit te chunga thil thlenga niya abik takin UAV operator le assault unit te chunga andin munain nga thui hle ni na soi Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia unit then khat te Provoxa hian anin rol ti hi nimin khana soi chuaka apoma mase Kiev chuan Russia sipai ten an chuak emo an ne emo ti lampang chu Kiev hian engma an comment lem lovani Russia official te chuan helai khochaklam Provox le Konstantinivka an thunun thei chuan Moscow chu khochaklam pan turin Donetsk pumpui Russia chuan an thunun thei pha dona helai Donetsk khopui lian panni Kramatorsk le Sloviansk la thei turin kongzau takain hon thei pha dona ni ole tikhan Russia Ukraine lama indona thar a chuak le ta a Russia joint counter offensive na in na takin an normeka nikum lama tanga la kan lo tum to Provox chu tuna hian Russia sipai te chuan na zokin norin la kan tum ani helai khopui hi Ukraine sipai khochaklam supply thirluna logistic khapoi motak an kongpui lian takani a hi Russia chon lak ngen tum an la ni chuanin Donetsk khopui lian Kramatorsk le Sloviansk la turin kongol sampha don tina ani ole khati china khan kan handu tok le photanga khovel thil thleng thar in dona harambel buena international news politics le kai noi tele tun lai chanchin thar berber te he channel a hian kan tar lang thina min longa changzel don nia